Reality zvezda Maja Marinković nalazi se u policijskoj stanici 29. novembra, gde je pozvana da da izjavu povodom pretnji koje je Jovana Jeremić dobila u njeno ime. Zajedno sa njom u stanicu je došao i njen otac Staki Marinković, koji je otkrio kako se osjeća. Nije ovo mala stvar, moja ćerka je medijska ličnost i sada je ovako eksponiraju. To stvarno nema smisla, ali ja mislim da će sud i policija utvrditi da Maja nema nikakve veze sa ovim što je okrivljuju. Počinje Taki i dodaje da njegova ćerka nema veze ni sa čim, kao i da ne poznaje Belivukove ljude. Uplašen sam kao roditelj, nije svejedno kad vam dete ide u stanicu, ali ona je tamo u svojstvu građanina. Devojka nema nikakve veze sa ovim. 5 godina je u realitiju, nema veze sa tim. To je čista glupost, objasnio je Taki. Maja je devojčica od 25 godina. Nije ni malo prijatno, a nemaš pojma o čemu se radi. Ja sam siguran u svoje dete. Ona nema veze sa ovim. Maja Tamaru Đurić poznaje 6 meseci. Devojka nema veze sa ovim, kaže Taki i otkriva da li Peca podržava Maju. Naravno, cela nacija je uz Maju Marinković, istakao je on.